برسك هيا وإيران چكين أتومي برهم بينا يانا اف برس بهتري 20 سالن أمريكا إسرائيل حمو جيهان بيرا مجول بويا دكن ناكن نكارن إيران بينن سر ريكي ويقناع بكن كو چكين أتومي بيك نينا يعني دنيا حمو بفي برسيرا مجولة ليه بحاتنا دونالد ترامب را اف مجار جارك دن گرم تربو بنيرن ده سالا 2003 دا توانبار کرنا ایران جبو هولدانا بدستخستنا چکین اتمی لسروی و دمه ریبر وی ولاتی علی خامنه‌ای فتویا حرام کرنا چکین اتمی درخست لی دمجدار پاردا آژانس ناف دولتی انرژی اتمی یعنی یا چکین اتمی اشکره کرد که ایران نزدیکی 204 کیلوگرم یورانیوم میان دیه و جسدی 6 لجم ایرانیه هم امریکا هم اوروبا ناخازن بالتقاوهي ايران ببا ولاتكي اتومي قالوا ايران بومبيا اتومي برهم دهينا يا ناينا او برسيارا كو زيدي 20 سالان دبا امريكا اسرائيل حتى اسكي بشكي جيهاني بفي برسي مجولنو هنو سريه الددا لقال هاتنا ترامب قرم تربويا Iran's behavior across the globe threatens U.S. رفتار ایرانی لسرانسری جیهان گفل برجواندی نشتمانی آمریکای دیگه. لورا سروک ترامپ سیاستا گوشارا هری زیده لسروی ولاتی فرسکریه حتی داویه بگفاوی اتمی بینه. آمریکا ریناد ایرانی به خودی چکین اتمی. سال 2003 دوا دچارچوبیا تهمت باركرنا إيراني بو هول دانا بدس خصنا چكن أتومي ريبري وي ولاتي علي خامنئي فتوايا حرام كرنا بومبيا أتومي درخست لمجدارا بار أجانسا ناف دولتية أنرجيا أتوم أشكركر إيراني نزيكا 204 كيلوغرام يورانيومي ميان ديوة برجايا زسدي شستي لباهيا بيشتي سيمهان هجمار أبديت كروغوت نها 275 كيلو لبا إيراني هيا دواني زانستيدا بيوستيا هر بومبيك اتومي ب 40 كيلوغرام يورانيوم مياندي برجاي از سدي نوتي هيا ایران میگه من قابلیت دارم ایران دبیجه شیانا من هيا لی فتوای ریبر او ام با آرسته چکن اتومی و نچن لی اگر هون د پرس اتومی یا ایران د کارکی شاش بکن ایدی هون ایران نچار دکن با آرسته و مجاره و بچه جبر دوی براوانی الخوابکه ت چارل با ایران نامینه خلق گشار دیکن که دویج بو آسایش ولات افکار بکرن لورا اگر هم با آرسته بمب باران کرنه و بچن چج آلیه خواه اسرائیل و هون ایران نچار دیکن با آوه کدن بریاره بده ترامپ دفروکیا ایر فورس وان اثر وکاتیه دقف لإيران خوار اگر ریکفتنه نکه خرابیه بسری ویده دینم امریکا لنافچه روجالاتا نابینو اقیانوس هندیجی هێزن خوا تەفگەڕاندنە و ئیرانجی گەفێ دخوا li navçeyê bi kêmanî û li derdora Îranê 10 bingehên serbazî yên Amerîkayê hene û 50,000 serbazên wî jî hene. Wate ew di odeyeke şûşeyî de rûniştine. Kesekî di odeyeke şûşeyî de be keviran navêje ti kesekî. ئالۆزوی و مەترسیên rewşê îran neçar kirine بري خوابده ريان ياسايي نونري هردمية إيراني لنتوين يكبوي أمير سعيد إيرواني درباري قفن ترامب ده ناميا فرمي دايا برپرسن ناف دولتيو نويسانديا دا خويانيا نا پرسيارانا و دجمن كارانا يا ترامب درباري بردومان كرنا إيراني ده بن بيكرنا كا أشكريا بو ياسايا ناف دولتيو بن جهن سركي ين جارناميا نتوين يكبوي جكلتون حتى بوشيكور بشتر أوباما بايويجي ترامبو بشتر بايدنو جاركدن ترامب إدارين أمريكاي يكل بيكي بحث قابا هري داوي ياجهشتنا بشكل أتومي دكن نتنياهو جي لدو رازي كيرنا واشنطنية داكو جديف لا تل أبيبي دربيكي لجير خانة أتومية إيراني بدا من جوارا قلت إيرو ججنا أكيتو بو
لروج اوای کورسانی اف ججن حتی پیروز کرن آشوری و سوریانی روج اوای کورسانی آهنگ ججنه ساز کرن پارتیا یکیتیا سوریانی لتر بسپی آهنگک بره و بر لهریما دیریکا همکو سه پارتین آشوری سوریانی آکیتو پیروز کرن دیمنین تایبت جبو روداوینه لگند وطوطیه جی لنزکی قامشلو آهنگا ججنا آکیتو بریوچو آلین وانو آلا کردستان و آلا سوریه ده وان ججنان دا هاتنه بلند کرن خلکه به جلوبرگین سوریانیان آشوریان اف آهنگ ساز کرنه و دبینن